алейкум. Имрӯз 16 март, Нью-Йорк, Манхэттен, Канал стрит, соат 6 бегонӣ. Дар ин вақт бояд одам рехтагӣ боша, ҷои гаштан набоша. Мақсад карантин сар шудагиай ҳисоби коронавирус. Короче инам хеле гап хабар нав кучаи дигари Чайнатаунай. Уҷам тишина ягон гап хабар нестай. Видимо метроро маҳкам мекунанд. Имрӯз паган магазинода гарени ягон продукта намондестай. Америкада дига хе кипич рафтестай. Лекин 72 соат карантин мекунанд. Тичени 72 соатда бояд полни дезинфексия кунанд шаҳра Нью-Йорка. Насиб боша хай бо ба фикрам ки 100% мешавад. Хай така дани маме дамиҷо дамина Банк оф Америка болош да UFC Gym қадомена дар корша канал